twongeye kuguha ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Correo della Sera mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba itubwira ko perezida w'ikipe ya Lazio Roma Claudio Lotito akaba agiye kongera amasezerano Ciro Immobile. Rero bamaze kumvikana kare bigeze mu mwaka wa 2024 akarimo option yo kongeramo undi mwaka umwe byageze mu mwaka wa 2025. Hanyuma uyu musore Lazio ikazajya imuhemba miliyoni 3 n'igice kuri buri season net. Hanyuma kandi akaba afite amahirwe no kuba rutayizamu rero watsinze ibitego byinshi cyane ku mugabane w'Uburayi gatwara rwa rukweto rwa zahabu. Akaba afite amahirwe yo kunyura kuri Robert Lewandowski dore ko bari kunganya ibitego 34 rero afite kuzahura ku munsi w'ejo n'ikipe ya Brescia. Tutto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatubwira ko ikipe ya Juve nta kindi ifite no guterura ibikombe gusa. Ikaba rero ngo kugira ngo itware shampiyona ya 10 yikurikiranya ngo igomba kubigeraho rero ifata groupe ya ikongeramo amaraso mashya ndetse ikayongeramo abajene bafite imbaraga. Nyuma y'uko rero imaze kuzana Asa ndetse na Kulusevski mu basore b'abahanga batoya cyane babateye ubwoba, ikaba rero iyi kipe ya Juventus igiye kongeramo imbaraga zikomeye cyane yongeramo Zaniolo ndetse na Arkadiusz Miliki. Affaire à suivre. La Gazzetta dello Sport yo natubwira ko Juve ifite inyota mu by'ukuri. Inyota nta yindi bafite rero ngo barashaka gutwara Champions League kabisa. Nukubanza rero gukuramo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 ikipe ya Lyon. Maurizio Sarri ngo nta yindi blague afite. Hanyuma kandi banatubwira ko Paul Dybala ashobora kuzaba yakize kuri match ya Lyon. La Gazzetta dello Sport iratubwira ko Alexis Sanchez kabisa akaba kipe ya Inter de Milan ngiri gukora kuri dossier ye kureba ko yamugumana cyangwa se kamugura. Hanyuma kandi ngakaba ari kugenda n'abafasha batsinda ibitego n'uyu munsi ngafite rwose kugira icyo bakorera kugira ngo bakomeze bafate umwanya wa kabiri arasa ikipe ya Napoli. Ikinyamakuru kikatwibutsa ko afite amasezerano na Man United kugira mu mwaka wa 2023 harimo na busiyo ko yakongera umwaka kugeza 2024. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ko Mbappe agomba kujya hanze nibura ibyumweru bitatu. Hanyuma rero kuko ashobora kutazakina match ya Atalanta amahirwe agomba guhabwa Pablo Sarabia bagahita hindura systeme bakajya kuri 4-4-2. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Jurgen Klopp mu by'ukuri wamaze gutwara rero League Manager Association Award y'uyu mwaka. Ikinyamakuru rero kinagaruka kuri Sir Alex Ferguson mu by'ukuri mu ijambo yatanze rero kuko iki gihembo cyaramwitiriwe akaba yamaze gushimira Jurgen Klopp mu by'ukuri ko wafashije Liverpool gutwara iki gikombe nyuma y'imyaka 30. Hanyuma ashyiramo indi nkuru kabisa idafite class, idafite geste ya class ku ikipe ya Liverpool. Liverpool imaze gutwara igikombe cya shampiyona, Klopp yahamagaye Sir Alex Ferguson amumenyesha ko batwaye igikombe cya shampiyona ku isaha ya 9:09 z'ijoro mu gicuku. Ferguson akavuze ati uriya muhungu nzamubabarira mu by'ukuri. Ibaza umusaza w'imyaka 78 kumuhamagara saa 9 z'ijoro mu by'ukuri ngo atwaye igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 30. Liverpool anga wagaragaze class iri pauvre, abantu bose basetse barahwera gabisa. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku magambo ya Kare Heinz Rummenigge akamaze gutangaza yuko UEFA ngiza kuba yiteguye ari guhana Man City, ngiza gutegura baroya bayo ngigategura ingingo zayo neza ngo kuko ngo Man City yagize amahirwe cyane ngo yakombye ko yarahane. Hari abantu Manchester City ba mu mutwe icumbitsemo ku buntu n'uyu nguyu arimo. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Ole Gunnar Solskjaer yamaze kubwira ubuyobozi bw'ikipe ya Man United gushyiramo imbaraga zose zishoboka bakazana Jadon Sancho kuko niwe wamufasha kugira ku ntego afite kabisa umwaka utaha. United kandi kamaze guhakana yuko yatanze miliyoni 89 z'amapaundi kuri Jadon Sancho zo offer rwose yavuze ati reka n'ukubeshya. Ikinyamakuru Metro kandi nacyo kirabishimangira yuko Man United iri gushaka Jadon Sancho. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Jack Grealish umushaka kabisa yatanga miliyoni 80 z'amapaundi. Uyu musore kandi akanafata mu ikipe ya Aston Villa n'umukongwe kabisa akafata hafi 100 by'amapaundi ku cyumweru nk'uko ikinyamakuru kibitangaza. Daily Star ikabigaruka itubwira ati Man U na Man City niba mushaka Jack Grealish ati miliyoni 80 z'amapaundi. Ikinyamakuru Daily Star kandi cyatubwira ko ikipe yose ifite amafaranga kabisa yiyaminiya ize mu ikipe ya Palace yiteguye kumva ikipe ifite igiciro cyiza cyane kabahawe ifizaha. Ubwo Arsenal na Everton mo ziravuga kuko n'umwaka ushize zaragerageje kumutwara biranga. Ikinyamakuru Daily Star cyagarutse kuri Jurgen Klopp mu by'ukuri yabwiye abakinnyi be ati muri free kugiye mushaka mu biruhuko, ariko mwibuke ikintu kimwe, mugenda hanze y'Ubwongereza kwinjira mu Bwongereza mugomba kupasa muri karantine iminsi 14 ako mukagumane. Ikinyamakuru Daily Express nacyo cyabigarutseho kabisa kivuga ati Klopp yaburiye abasore be yababwiye ati mugende yo mushaka ariko mumenye ko kugaruka ugomba kwitegura iminsi 14 yo kuguma muri karantine. Ubwo yamaze kubaburira cyane. Daily Express kandi nayo ikaba ivuga ati Jack Grealish miliyoni 80 kumushaka kabisa. Demira ati Jack Grealish wowe upfa ko ufite yawe miliyoni 80 gusa urahita uzutware Elema. Ikinyamakuru The Sun kiratubwira ko Manchester United kabisa ibyo yagezeho rero kuba yaraje muri sport ya Champions League mu by'ukuri yashoye ifaranga. Ikabitwereka rero ngo dore yaba yaguze rwose Ole Gunnar Solskjaer rwose uko buryo ari kubakamo ikipe. Kinatubwira ati dore aba yatanze ariko ndabona benshi ari n'ubuntu. Urabona ko rwose United yari yiteguye.
Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku makipe kabisa n'amafaranga agomba kubona rero muri iyi saison, ahubwo se burani yamaze kuyabona. Liverpool ikaba igomba gufata miliyoni 177, Man City 175 mu by'ukuri. Arsenal nyamara nubwo yasubiye inyuma ariko iracyacuruzwa na kipe ya gatandatu itayirushije amafaranga rwose. Arsenal miliyoni 151 nayo ngayo wana ni ikenyereye kuri ayo. Ikinyamakuru The Sun kandi kitubwira ko Man United ifite miliyoni 140 kabisa ziteguye kugura abakinnyi, barashaka Ben Chilwell n'abandi bakinnyi benshi cyane batandukanye. Tukivuga Ben Chilwell, ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko nyuma y'uko Leicester City itabonye sport ya Champions League rwose n'igiciro gishobora kujya hasi, Chelsea na Man United ziri imbere cyane mu kuba zafata uyu musore w'umwongereza. Ikinyamakuru The Sun kandi kitubwira ko Man City iri gushaka umukino wa gicuti igomba gukina mbere yuko ikina n'ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru The Sun kitubwira ko kandi Man City iri gushaka Ferran Torres ku miliyoni 39 rero z'amapaundi nizo Valence ishaka, na nyuma y'uko rero Bournemouth imanutse Man City iri gushaka Nathaniel Ake, Bournemouth iri kumubarira miliyoni 35 z'amapaundi. Pep Guardiola kandi akaba agomba gukora kuri dossier ya John Stones ndetse na Otamendi bashobora gusohoka muri iyi kipe. Ikinyamakuru DMR kikaba kitubwira ko ikipe ya Chelsea igiye kongeramo undi mudage nyuma ya Werner ndetse na Rudiger, ikaba rero igiye kurangizanya na Kai Havertz kabisa. Ngiyi deal ishobora kurangira kuri miliyoni 73 z'amapaundi. The Daily Telegraph nayo ikongezamo itubwira ko Kai Havertz ashobora kuza mu ikipe ya Chelsea nyuma y'uko Leverkusen isa nkaho iri koroshya ibintu byose, mu by'ukuri nta nubwo yamushyizeho imbaraga zo kuzakina match za Europa League. Ikinyamakuru kandi cyatubwira ko dossier ya Kepa Chelsea yigije nyuma y'uko igomba kubanza igakina finale ya FA Cup kuri uyu wa gatandatu. DMR kandi nayo ikatubwira ku nkuru ya Kepa itubwira ko Kepa yaguzwe miliyoni 72 ariko ngo ufite miliyoni 50 yaza akamukura mu ikipe ya Chelsea akamutwara. The Daily Telegraph kandi yatubwira ko ikipe ya FC Bournemouth igiye kugera mu rukiko rero ya company ya Hawke Eye. Iyi company ni ifite Goal Line Technology mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni nyuma y'uko ikipe ya Sheffield United itsinze igitego Aston Villa, Goal Line Technology kibeshya ikanasaba n'imbabazi. Bournemouth baro yabaye bagiye kurega, mu by'ukuri barashaka impozamarira kuko iyo kira gitego Sheffield gitsinda Aston Villa yakomeje ko yaramanutse. Reka twekeze mu kinyamakuru DML kikaba kidufitiye amakuru menshi cyane kuri aba basore. Reka duhere kuri umunya Burkina Faso Bertrand Traoré akaba akina ikipe ya Lyon, arashakishwa cyane ikipe ya Leicester City. Lyon irifuza miliyoni 30 z'amapaundi. Ikinyamakuru kandi DMR cyagarutse kuri Patrick Schick. Uyu nguyu rero ni umusore w'ikipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani watijwe Leipzig, ariko Roma iri gushaka miliyoni 24 z'amapaundi. Newcastle yiteguye kuyatanga. Yitwa Mario Götze, ari free agent kabisa, nta kipe afite kuri ubu ngubu. Arashakishwa cyane n'amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Budage ndetse no mu Butaliyani. Affaire à suivre. Yitwa Ferran Torres, uyu nguyu twamuvuzeho ko ashakishwa cyane n'ikipe ya Manchester City, ariko ikinyamakuru kikatubwira ko Man City iri gushaka abadefenseri babiri ndetse n'umumediateri umwe, ikaba ishaka kongeramo Ismaila Benacer umunyarigeria ukinira Mirasi. Ikinyamakuru DMR kandi kigakomeza kitubwira ko Man United ititeguye gutanga miliyoni 110 zishakwa kuri Jadon Sancho, ariko Dortmund ikamaze kubwira ikipe ya Man United yuko deal itagomba kurenza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 ibe yarangiye. Ikinyamakuru kandi kirakomeza kitubwira ko rero umutoza Ole Gunnar Solskjaer agomba kuba yitegura kurekura Marcos Rojo muri isama, hanyuma kandi arashaka kurangiza dossier za Smalling ndetse na Phil Jones, hanyuma n'abandi bagomba gutizwa, hanyuma kandi umutoza w'ikipe ya Man United icyumweru gitahanga agomba kwicara akarangiza iyi deal ya Dean Henderson ugomba kugaruka mu ikipe ya Man United nyuma y'uko amaze imyaka 2 hanze. iSport ikayagarutse rero ku ikipe ya Cardiff City yatsinzwe na Fulham ibitego 2-0. Scott Parker umutoza w'ikipe ya Fulham rero bakavuga ko rwose ari tayari cyane kuba yagaruka muri Premier League rwose ari kugaragaza imbaraga. Mundo Deportivo rero yagarutse kuri Arthur Melo, uyu munya Brazil rero ngakamaze kumenyesha ikipe ya Barcelona yuko adashaka gukina imikino ya Champions League, ashaka kuguma iwabo mu biruhuko muri Brazil. Barcelona yamaze kumumenyesha yuko aramutse ataje uyu munsi wa kabiri, Barcelona ibita ifungura ibitabo byose bijyanye na discipline. Ikinyamakuru kigahita kinatubwira ko itangazamakuru riri gushuka uyu musore ngarangizanye n'ikipe ya Barcelona, sinzi impamvu byaba ari bikora. Sport nayo ikongamo ivuga ati uyu nguyu wigize ikihebe Barcelona igomba kumuhana nta kindi. Ikinyamakuru Marca cyo cyagarutse ku magambo ya perezida w'ikipe ya Atletico Madrid kabisa, bwana Enrique Cerezo, akamaze kuvuga ko Joao Felix ari byo turufu rikomeye cyane kabisa rigomba kugaragaza nk'imbaraga ngo amajoro akabaryohera abafana b'ikipe ya Atletico Lisbon, ngo ni ugomba gukubita abantu mu buryo bushoboka. Hanyuma bamubaje ku bijyanye na Yann Oblak ko ashakishwa cyane n'ikipe ya Chelsea n'ibindi byose, yavuze ati Yann Oblak afite kontra yacu, ati ni umukinnyi w'ikipe ya Atletico c'est tout, ntacyo ndenzaho. Bamubaje kuri Diego Simeone, yavuze ati Diego Simeone ni umutoza numero 1 dufite, nta bindi dukeneye by'amagambo. Ikinyamakuru AC kiratubwira ko ikipe ya Madrid yiteguye kubona miliyoni 100 kabisa igiye kugurisha abakinnyi muri isama, nyuma y'uko rero irangije dossier ya Achraf Hakimi ndetse na Javi Sanchez. Ikinyamakuru kiratubwira ko bagiye kwiga gukora kuri dossier zo kugurisha abakinnyi harimo Mayoral, Reguilon, Mariano, Oscar n'abandi benshi cyane bagomba kugurishwa. Hanyuma kandi ikinyamakuru kikatubwira ko ikipe ya Madrid
imaze kubona miliyoni 308 muri sezo 11 ziheruka igurisha abakinnyi batoya bayo kabisa. Les amis, mugire umunsi mwiza cyane kabisa, Imana ibarinde.